Jadi harapan buat bere atau dari sekolah dari sekolah anak nasional itu atau negara bahasa anak baru. Nah, mau itu mas kali lagi mau hiburan nero. Ya, aku beri kuliah deh. Saya dulu bisa sekolah. Kelas sampai lima. Bersama. Next one. 77% cukup nih. Cukup nih. Jadi dokter untuk orang kita di bagasan pertukaran kawan nomor pelakas doinian ibedere kubo alai lo bisa buruk kita duko bereku grace siangai sinai tehmu paroroto jala dukun magodako mangoli mau lima anak ko kusunari sulibi di paroroto laos alami di pesantren sonoma gerakado sian aka adikmu dilembangkan 5 matana mana kana songo dia beon bereku las maroham pemakiran kenangan suwe anak ko kula limai alana wangga boho kakakna wangga boho uruku sendiri kalau hinap suwe lihat cilokai mulai siang sihai tihomu. Jadi 5 nuaing mata ni kolang mon mga songo dia beon mga berdia beon mga mas mengelingkan alay oma lembang edik muna limay namang idohon gabi anak emas mahamuli kematongan di keluarga gabi anak berlian merpungar magawar muna majuju guar di sihobing keluarga sihobing buat keluarga menurun tujuan karyon. Jadi Mas Maroham di bebereku pasal tayo nasunari sa kenang-kenangan manang kadusian kita dari muda ini Mas Maroham di bebereku ya pas berat tulang saya bunuh demi Remi. jadi surat lewat tulang surat ini lihat tuh siwaki main teman yuk surat ini Boy, pacuri dong, boy, orang balik dan tulang. Berarti orang-orang ke Perwa. kurang kerja kok Coba boy sampai na tulang ada. jadi permainannya Aku masih anu ya. ya jadi Mas Maroham kayak bebereku mantap sekali
Mereka masih yang di situ
Laos Palung Merdeka Selatan. Mau natin doon ipumot. Anak kita perlu siguro kami anak itu lang mo. Opung mo, oputa na opak. Soto kami. Papayan siyakan, papayan nomor 2, papayan di sini nomor 2. Alay mo usurok pero masasaharak kami ko. Kasi ito sa baka ng kalabro. Ang donulok ko. Pangalakuan namin sa tanurigat mo. Alay di ba kasalas gawa namin ko kami. Moltok pe usus-usus sa silupin kami. At italaw pati. Goro kami. Malas niyo ha di yung. Berbuahon kaya namin ang malasohot at tuhog. Ay. Matanyang kami tatlamat na bata. Kami anak itu lang matanyang, wala siya kami pasukan. Siya Tuhan taro. Alay dohok mahami ng ilo. Jadi Panginoon namin ito ang unasan. Sisa na tanyang mahita o pitangan magiging tamat na bata. Asa di sa hapon na pinangilo ni Wata, lububi ko ang muna. Kung di ba daw na kuha ka ng tapong kuha. Pasada sa kumakata pas-pasi. Eh, nasope ito. Pagkabay sa padukpa. Kami matanyang tamat na bata. Kaya ito, kung ito kugay, hindi ka hindi na mahal ako itong kwata. Alaingop marakining kami tayo. Masih patuto wahana asasaw dengan lumatangga. Koso hanami. Tapula ka dyan, ngayon po sa sumat, di mo sa humus at kumahan. Kumutuhay manuwang at kanak kumutuhan. Ito po ito, koso ako ito. Nakipihubigay siya ni Magkamanu. Iko buso. Kami pe. Tulang ni Simetuan. Iko buso. Asa bagak kami doon Magkamanu. Di magkasihoping. Ikaw kamuro mapipagak kami. Kanggo ihan yung pipagak. Pangalahon namin ito sopi. Alay mo na pangalahon mo ito ipipagak ko. Balaba marami. Sumung mga manurong. Bawabo manurong. Beri sa dari sini yan. Hindi ba ito? Pasaan na pas-pasi ka sa nabi. Kapag. Tulo ka sa ato. Nung matakas pinahot tayo mga rupi ulaw sa deryon. Di ba masuk-masuk ko din ako. Asin mo yung kuwata, kita lang namin. Tuhan anak mau orang, bawa ini dengan musuh macam apa? Mama, yang kau memang kontrol kalau cinami. Alalawa panurus paham itu mau punanon. Alma, nak partusi. Amang, duksit ka na di pasatan ulos muli. Totoo may galakam na muna at saruhan na kung mo ang bulungan namin. Gabi ang mau. Ang gusto mo lipat na ang mekkel rohan. Bahay mamang, ano namin? Bahay mamang, tayo. Ay di sana mag-gense sa nakini. Ay sarap lugar di para. Ada arok po yung yakin nito ron. No.
tur misalnya diturunkan 50. Lawan ini apa? Lighting mo. Oke yuk, itu kan aja ya. Sama orang itu center dah. Oh, so mati lampu. Listrik tenaga apa ya? Tenaga surya. Arani lepok mai.
Malati manang kita sa loob na. Para sa hali sirohonon na. Ito ang buruk-buruk na buruk. Amang buruk. Duksaha to tutano arito amon. Di barhela marga opsung. Tetap doho di jero namin. Jalan mga takas gabi ho maranak marbur. Jalan marpahop ho siya nanak marpahop siya po. Las doho amang baru di jero namin. Jalan di ngomong ke namin doho. Alay somali ma di pertikian. Dumaru yung opung orayan. Dengan iwa sa tokpi. Ima bagas ni opung ima si maduan. Alay somali maharo pertikian di hatuo. Mangilo mahong sa tuhami hula-hula. Paparan ni opungami kurusukulo do kurusuluga. Mula tadi Tuhan. Di banglo kami di pasatami jalan nunga di pasang Joko balik-balik. Toho may amang baru di banglo kami. Song-songnya nang ditanya kami hula-hula. Nunga di perhatoko jalan nunga di hagabihoko. Ima sebagai diktua memema sebagai diktua langsung ngeroa. Namujak
nau penasa nami gula-gula paparan ni guru gula no kusungu doho paparan ni guru soluba rasa buku jadi selani ma amang baru hoto na baru duksa atau dengan hoto ngani bagas mini ojak kondisi tamak lekon siap persikolan tak sadari dengan mana duk tamak siap persikolan itu terdabo nasi di tanah rohana asin matong rohani amat dari mata bisa luhur dari akabu perang selam martabat makan nabisu martabat akan nawido jalan rasok somani lo ni hamuna akan lek saluhur nado akan rotok itu na mangorko molo dung lamu di dapat itu di hamuna pasu-pasu madok maulate mahamu do mata dari mata jalan hasil sepupamai di bagasar rohamuna asal tabban nawi tabban alayna mulu sa kami hula-hula mula sa luhuna mulu mula kami sa pangarap kamuna pakuling muna ilo na kanilama kami sa luhuna at hula-hula jalalas omar di tangan kami di Panginoon namin ito ang atala martuli wata di sa luhuna mangoro ya kahuparam ya kalay kulo at kahotok ng amtang asirohan na matali wata sa inyo lang mapangilot sa luhuna makirap sa naraw medyo sa najumorok sirok kami ito ini naik kulo at kahotok na dibaga sa persikola sa ilahok matong nasigitan rohan so mali mamangoro hata sirohan namin kamangorok kulo at nabrok jadi lasang sa mali mali holay dohot tawin mo to yung mga takas isok kami ng sa luhuna at katulang ako mong imahula-hula nakaning mga tatap di hataon raja manuruk maraparang hami maritehon diulot ka di baga sa sadari nakaning mga takas surok ko nito molo di solo namin molo roho ito mga di baga sinami tanggol manurong doon guru kusong gumaho jara ilo siya mamaham namin doon ito jara nakaning mga takas di baga itutan so dia hinahurjun nanyatahon ni Raja Manurong doon tunang siyahan sahak mabay burjun ito unang alang di paralangan mga takas di mereka si Matua Dijo do di baga sa parsahilo parohaho masih Madoma dalam pertanyaan kita dapat terbaca asasi kacamumbro si Madoma asabuy sila dan sila pula ko makaya ko lasang sangani do ho na ilak ko nagatakas mo nga hubodo dulo do hamuna tulun na tuwi saya anak saya guru saya maleta saya manang betul ibu jala takas do kaya tigo na kanina jala unang luba ho marsimadua ini tetap ganyan namin sangat baik hula-hula asa sangat baik non ihotokon ima awang baruku doa na baruk di simadua sok songani man ang tuham sa luhuk na hula-hula jadi songani ma lain di tangan kami asimaroan yang materi bata sejoloy mapangruan muna tumimu mahal muna tuwa nana dua asa doon na ay matok sa wandok na dua asa witang narunis man natok na simurok dibulok dua arap petong narunis boltoro doon mo ay pagay sa atin asa rumah dua asa pinatiko kusur man na dito kita bayar Bukan ang mga alaka sa dusima na bota para sa uriya okay na asa wasatami pasapan man na ulo juro ta pasapa jo ulo so kalau pertanyaan Parjulo makas urus solongi pasahatamu tu kami anak komuna betul ni pasahatamu menon plus jong majuhan kuningan muna rodohan manopa-nopamu hula-hula nami sidung yang normal pi pasahatamu mak urus tokonan ni bere muna gawe sana horas oke lang naman nami asa pasahatamu urus tu bere ayo ay tama na horas Yeah.
kasih yang tak habis, keluarga kerajaan Allah. Bentar lah.
hampa. Di lima dua bergay. Dari dia Roma kalau main ke Burki. Ada Saudi. Saya dia berbeda alasan beri cuma sebulan berbeda Hebemos saudiki, una hora bere, manu si orang ni neine, debela. Dari orang muda ibu tu di dalam ada seorang mahroa dari mana tiba dia mau berlaku lasroh keribet kamu kebaramakku doa kaibaku akatolakku sudi mahamu tehena huari nama hutor uduran ni hulahulakku jadi ali lasroh aku tohoro au memang ngau jalo tamiangi ditolo ni hula-hulaku opuk kuna duai gursuk kunondo gursuluba jelas itu dasarmu dari mana hati metuhani au dalam mengasarohon lagugu nau tung tamiang munero akatulang akaupu disini kalau dia kagil lekor sayang dia mah dapat pasu-pasu karena kokon ditaruh ke bangabahan soalnya mah nawai terbenau jadi pulang ke dia semua dia masuk di humai patoran elang bahasa sudah Nah, kotik sesuai dia na boleh terpahami saya terbaik Tuhan manihamu apa pasuna ibe mang namano nami baik damang ma musik na hupat si asarohan manopa-nopa hula-hula nami baik damang ma
jaga terbiru. Orang semua kami udah mana macam. Dalam berdekat dengan dia, mana manggur kami mana. Iya begitu. Open mic, masa tak kasih itu kami. Martongan jeru. Lima beri nami lo koru nami kalau dia kasih tikio. Open mic dia mana manggur nami. Jadi kamu juga terburu bisa dohot. Aisyah So ne kamu ka ibu nabi kamu di si ay natio dohot parwibi. Jadi semuanya seluruhnya masa hula-hula muna. Jadi open mic, omongan kami tulang muna. Mangkoki ulo di bagas seserio. Di mana lahu melugu muna dito ang di bagas. Asagya matong. Di na melugu hamuna berenami do puro nami. Asagya matong hehe di hamuna uli. Hehe na ringan tuwari na nangro. Open mic naman nami. Asa untuk kami berenami lo berenami bertemu di bagi. Kita memang pernah mau praktis. Saya itu dia nama karena mana tujuan itu. Saya dalam tidak boleh tahu mana. Apa sama tak faham mana. Oh atas salah semua itu karena itu. Take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's breathing, and the story of my life is all about you. Oh, if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shout